Limani. Vozit ćemo se pored i kroz limane. Limani su, po mom subjektivnom mišljenju, jedno od najlepših i najboljih mesta za život u Novom Sadu. Vozit ćemo se bulevarom Cara Lazara pored limana. Krećemo od limana 4 do limana 1. Sa leve strane je Grbavica, a sa desne strane je liman 4. Prolazimo desno pored Doma zdravlja Liman. Prelazimo preko Balzakove ulice. Završeno je sa prolaskom pored limana 4, jer ulazimo u liman 3. Sa desne strane je nova muzička škola na limanu 3. Prelazimo preko Šekspirove ulice, levo je Limanska pijaca, po mom subjektivnom mišljenju jedna od najboljih pijaca u Srbiji, ne samo u Novom Sadu. Desno je Merkator na limanu 3. Ovdje se završava liman 3, kad pređemo bulevar Oslobođenja, sa desne strane će biti liman 2. Idemo preko bulevara Oslobođenja, sa leve strane promenada, vidi se lepo, a sa desne strane liman 2. Limani se nalaze na odličnoj lokaciji. Možda najboljoj u cijelom gradu. Evo ovdje, pored promenade dalje je Spence. Nalazimo na veliki kružni tok, ovdje se završava liman 2. I ovdje, posle kružnog toka, ovo pravo je i desno liman 1. Idemo, nastavljamo bulevarom Cara Lazara. Sa leve strane je centar. Dalje pravo je Kej. A ovo desno na limanu 1 je kampus. Konkretno ovaj soliter je asistentski dom. Tu žive, borave asistenti. Ulazimo u kampus Novosadskog univerziteta. Tu su smešteni svi fakulteti, sem medicine i fakultet umetnosti, valjda se tako zove. Tu je smešten rektorat, menze, studentski domovi, sve u vezi studenata i sve u vezi univerziteta. Ovdje se mogu vidjeti mladi studenti, isključivo oni. Meni je taj kampus jako, jako lep. Optimalan je za život i boravak studenata. Ima i sportskih objekata, evo, sa leve strane je stadion sa
stazom. Tu prolazi autobus. Evo, ovdje se završava kampus. Dalje je isto Liman 1, ali stambeni deo. Sa desne strane se vidi ekonomski fakultet i možemo reći da je ovdje kraj kampusa. Ali nije kraj Limana 1. Idemo još malo Limanom 1 do Fruškogorske ulice. Ovo je Jeričekova. Liman 1 je na fantastičnoj lokaciji. Levo je štrand, kupalište na Dunavu i šetalište, Sunčani kej, desno je centar, promenada, Spens, sve. Ovdje prelazimo Fruškogorsku ulicu i ulazimo u Narodnog fronta. Narodnog fronta ulica bi trebalo da se zove Bulevar. Jer ona je većim delom 4 trake, dugačka je, ima sve atribute bulevara. Mi se nalazimo na Limanu 2. Znači, Limani su građeni 70. godina prošlog veka. Tada se gradilo za potrebe čoveka, a ne za potrebe investitora. Prelazimo preko bulevara Oslobođenja i ulazimo na Liman 3. Sa leve strane je veliki limanski park, a sa desne strane je velika poslovna zgrada NIS-a, najveće kompanije u Novom Sadu i jedna od najvećih u Srbiji. Limani su prepuni sadržaja za jedan porodičan život. Od trgovina, šetališta, parkova, škola, obdaništa, svega. Proteže se duž keja, duž Dunava. U blizini je tržnih centara, Merkatora, promenade, pijace, sve je tu. Ovo levo je Park City, velika poslovna zgrada i stambena zgrada, i tu su kancelarije velikih IT kompanija. Ovdje prelazimo preko Balzakove ulice i ovdje je kraj Limana 3. Pošto ja fin vozač, ovdje stanem na žuto. Ulazimo na Liman 4. To je zadnji Liman, jel? Najnoviji Liman. I tamo je kraj Limana. Tu su najnovije zgrade koje nisu nove, jel? Liman 4 je najudaljeniji od centra, ali isto jako kvalitetno napravljen i pogodan za život. Ovdje je kraj Limana 4. Pravo je Telep, a mi ćemo skrenuti desnu Ive Andrića pored Limana 4 sa desne strane i sa leve strane pored Lidla i novog gradilišta stambenog koji reklamiraju kao Liman 5. Do sada nije postojao Liman 5, ali možda to preimenuju, pa možda ovo bude levo Liman 5. Za sada nije. Idemo ulicom Ive Andrića do bulevara Cara Lazara. Ovo je Balzakova ulica. Ulica koja razdvaja Liman 3 i Liman 4. Poprečna ulica. Isto mirna, isto
šumovita, kako bi rekao. Idemo do kraja limana, gledano poprečno, do Keja. Znači ovo na kraju to iza je Kej i Dunav, jel? Mi skrećemo levo u bulevar Despota Stefana, koji uopšte nema atribute bulevara. Jao, vidi, helikopter udari u zgradu. Bulevar Despota Stefana je ulica koji se zove bulevar. Proteže se od limana 3 do limana 4. Ovo desno su ove studentski domovi. Ulazimo u Šekspirovu. Sa desne strane je Limanski park. Šekspirova je na limanu 3. Limanski park je dosta uređen sa dečjim igralištima, nekim sportskim sadržajem. Dosta je lepo. Prelazimo ulicu Narodnog fronta, kojom smo se vozili. Nastavljamo Šekspirovom do bulevara Cara Lazara, kojim smo se isto vozili. Pravo, kad se pređe bulevar Cara Lazara, je Limanska pijaca, pored koje smo prošli. Ovdje ulazimo u ulicu 1300 kaplara, na limanu 4, prolazimo levo pored kasarne i vozimo se limanom 4. I to bi bilo to. Bilo bi lepo da date neki komentar, da date primedbu, da date pohvalu, da date predlog neki, da lajkujete ako vam se sviđa ovaj video. Obavezno se prijavite na kanal Kamin Pocket, to nemojte zaboraviti. Prolazimo pored kasarne sa leve strane, koju zovu Mornarica, i to bi bilo to. Hvala na gledanju.